E odiechieng' mar adek moluore, nurses 800 mawuok e osiptal maduong' ma Moi Teaching and Referral mantiere Eldoret obago ng'anyo e boma ma Eldoret kono ka giywako nog mag gige thieth kaachiel kod osara magi. Chenro mar thieth e osiptal ma Moi Teaching and Referral osebedo ka yudo ng'ikruok ka jotuo osebedo ka yudo achiedh nade ma koni kod kocha. Kata kamano, nurses go oramo ni ok gibidok e tich nyaka piny owacho winj ywak magi. Obila ne ochiwo arita kwe ne nurses go e kinde ng'anyo ma kamano. Hospital to supervise the suffering of our patients. We rather stay at home than to see them suffer. We call upon the government to make sure that these things are articulated. Number two, I want to call upon the Kenya Medical Practitioners Union, the Union of KUKO, and KUDEA to join us in this battle because it cuts across all the workers in this hospital. Kitu ya pili, tunaomba viongozi wetu, aswa engineer wetu, Engineer Sudi, wewe uko karibu na rais. Wewe ni mbunge wetu ambao tumekutegemea na umekuwa ukitushughulikia kama wananchi wa Eldoret. Tunaomba ya kwamba enda muongeleshe rais, mwambie ya kwamba wananchi wanateseka. Ninachoeleza tu public ni kwamba wasikae nyumbani, watafute hospitali kunazo zilizo hapa karibu, waende wahudumiwe, lakini hapa tunawadvise tu wasikuje katika hiyo hospitali yetu kwa sababu tumeacha tu wanafunzi peke yao. Kitu kitachotokea kwa wagonjwa wao, wauguzi hawatohusika. Maanisha kazi imeshinda mtu mahali fulani, na kama ni CS apewe kazi kwa light kidogo mahali ingine. Tunasema CS tafadhali isikuwe ni kwa TV tunaona masungumuzo mzuri ati things are working but in the ground, sisi ndio ground, things are not working, SHA is not working, patients are suffering.